TV Badwam Jumedi so na manya ye Tawheed Laboratories for ewa Madam Catherine ye kanu dia ubehu ye ne wo mobile bidi enkomo dog ye mu akwaba na mpacha obi aboko de ya Adom bibi aboko bibi akoso ya Adom Madam Catherine Madam Catherine me kaipa wanyi kakra menye ne kakra wanyi kakra say onu ma under 20 ne under 30 de omu nim de akoso sa eti di na sesa eno a sa meka Tawheed Laboratories and Naturopathic Clinic. Okay. Yo, mpacho yentie mu ho asem kaka. Yo, ye tie for the masi bebre. No pay ba ya Tawheed Laboratories a yenim ne dada no. Oh, yakada. Ye san so team bi o say. Ye start enro ye be 40 years ago. Ye the laboratory ebata ho. Nti we ye di no a. Laboratories ne ka ho. Tawheed Laboratories. Unim nipa onom enum nro no say wo onom are very conscious about a drone nom ne nsunsanso. Enti ye mretintin nyina no ye say no. Ye ton nro a o say ye manipa no enya ntiase efa nro no onom no mansunsanso e de bebre wo onom ne edu ne mu ahoden na sefo. Enti the laboratory ka ho. Enti oba a hospital ho a oba yare sankra bata hudu bebri na oba homeopathy ye de sayare ye de heba sayare ye de naturopathy ye de sayare na ye de physio enso sayare okay enti one idea sononko efa ye hospital ne ho ne say research ye ni ho agrokra ye ankasa ya publish journals articles efa aduro no the friends so ahodo a ye research nyae uko student wono me herbal medicine wo K University wono muso so aye research bebri wo enuro no ho enuro se wono maduro ahoden ahodo a ewom wono maduro no wi a ye wade bi efa no physio efa histo weden e mapapa eno so yaye ni nyina ye de nkura emmoa ne ade aye research ahodo into ba a hospital wha ba near ma complete health ni nyina na ye hwe ho asemaye ba a hospital wha obi wo ha ye ebi kra onyare otifie tesa adwenbin bi na ayese oyare ne ade ba ye be hwehwemu ahu se wo yare ebi anye even aduro kra na wo se ye de kan ebi a wo se ye de ma clinical psychologist na o cancel wo na otie wanu masem ne ade ebi wo ha ebi a physio na wo se ye de ukọ na ye de ukọ we nyina anansa na ebedi temi we nyina na ya ye hwehwemu ahodo e de wakọ lab ya ye yi ye wo mfidi ahodo a yetimede scan ni padua ahodo ni nyina wo honam dua nkrabata ahodo ni nyina ye be scan ni nyina ehu ade potia eyo ansana ye determine treatment ko a e wo se ye de ma. Now you know back one thing about homeopathy in particular. So homeopathy and a different from a friend's allopathy in this animal. Yeah, so who don't be or symptoms, identify symptoms, na a druno, akoka, na face, more than a woman be one a cumno. But a beer, not a friend say organs, ne be na problem about why not a perfority, ama a day. Sa problems na ma honem dua no homeopathy no ebe ko akwa could identify the problem no wo potia de kro no a how a ekwa na aba ekwa identify na do na koka na ekom no ma example ba kom obi ba ya so ye ho wakọ hospital hodo akwa na de ne say enyimbe ne ma no ye nduro no ba say okoda omfa engu nanum ode gu nanum ade chi anopa ye ka je zo sori a onfa bi so enya yi enti ne eyi a ode bre ne se ode do no gu nanum a na fe wo hu se bibi esane free ne koko ha esane ya ade chi ye no na akwa boa no ewo baabi enti ba consulting room a just hwe ne ma hu de ha no fe ode den se chire enti quickly na ye treat ye enti ye no unique a ya sa ye sawo ye hospital ho no sononko from ayasanka ya hodo bebre se de medical actually no
unse eduro ye me wa allopathy abrofu duro said ye esi esane yare efa ye wo heba yaresa efa kakra na no so na atu ase ena friends homeopathy enso e won ayaresa enkra bata ena physio said ye nyina ye used to no na ni nyina na ansa na betimi determine ade port ye hanipa no just so ye hwehwe mu aha anything American say friends sauna na wo say ye do ehim na no nso so massage na ya yi ni nyina ye do be fom e wo ya yaresa be ho na ya hwew na ya tutiu yaresa be abu ye adwuma from dabe kosi dabe yeah adwuma from Monday to Saturday. Saturday na ya half day Monday ni time be ya from anopa 8:30 na ya start duba ye behwe na ya we nyina pepepe na ye de aboa ye nnuro no bia first na wodwa so na ye ton bebre mre bi achi no ye yi ko clinic bit say no big cream a bit say soja balm a bit say friends ennuro bebre Ghana for enim so Ghana for nim say ennuro no nyina say ennuro no nyina da so ho ye de sayare o ye hospital bit say ye nnuro ye si hey Madam Katri tonic ya ebe household name enne nyina da so wodwa so a nkofo etode wonom esa wonom ayare moje duro papa Madam Katri na nya say die ne kwa one thing about adura eyedu papa ene ne say ni din entwamu da enne wonom ni Madam Katri ope ade ba kwa yo mpese o me show do mu say on person so original no every bi na madam bi oto aduro no bi o se mpese me test here o de bi gu na numu o se no wa boni drink o se original no ankasa enti ye say ye wo mfidie a mfidie oba ya yare sabre ho mfidie modern equipment a ye de hwehwemu e wo yare emu ye we take advantage of research institutions I wo Ghana ha said they make university one research department Mampon Food and Drug Board, all this research institute here. Inti yenro no said they make an enye edura sebe obeka say ebia di perform for enenum obia numbi na de kan fo ama wonmo mu use yenro no bi ene wonmo a wonmo epese won be treatment we ho ne say ya wonmo akasa so kra enko internet so na wonmo nkonko check wonmo kinka ne ma hodo a ya ye research ahodo a ya ye ewo enro heba ne all range of treatment yeah researchers ahodo nti oba na ye de wafa saa mfidi ahodo emu na ya hwehwe wo mogya mu entini a ya hwehwe wo ntri mu de ye wo ne ade chese even cataract kura no oba wo any problem ye be ya ma ya emphasize kan that is one we need think about the treatment bi wa wani how oba ye behwe ama wa stroke na how oba e behwe ama wa wo asichi yare oba e be manage ama wa kuma yare wa wonwo awo ope bana wunya bia oba because edin no eda ho no kofo bebre de atoto to no ma se de wa wini mo no e de atoto ya to ya badin bebre across the country and beyond enti wa was such problems oba e be ma o mema ye enkoyie oba ye behwe ama ene oba ufichi ko enkoyie bra because we num nyina no affect ye general well-being ntina say enro we ene nro nka ye ne bi wa adwama so e bi pharmacy ne herbal shops e bi wo ba bia ene e ba Tawheed so a ye benya bi yare kwankwa a wo de achinchin awunya ho ayaresa pa bra eno kra ne ye pe such senti ye wi a what me hu tumi a ewo friends say ayaresem ne eduo no mu contact ne kakra exactly so be pese one ye di nkita ho a wo share screen so kra na number no Jonas anti number no na wo ho no 0249 434340 exactly 0249 434340 na ono mo akasa bia kire wadwene ade yakan kan nyina achi no soja bam so bi ho soja bam ho osisi o yara de bi atwi kotodwe na ade atwi
Hey. No be cream. Yeah. No be cream. Ni nyina e wo ho. Na ye wo nura hodo bebre a eno de ni dwa so. Aha. Na eno na oba ho a. Okay. Ye di triti yare no a wo di achinchin a wa bo ho ka ba. Mo ka kakra bi. Asa yare na o ko na wo de na ase amanyankopon. Mo se bibia ni ho de a ene ye mfanwi. Yamisha ba hospital na kasa wo he fa location. Ye obodi. Ye obodi friends. So free Accra. Na wo Kumasi a. Aha. For St. Louis for eho ye benkum so. Okay. Aha. Your clinic na nkasa ni University of Science and Technology one more medical school block no. New block o say they opposite. Okay. Aha. And free yi Kumasi ni other places say ba. Woko Roman Hill ne all those places na kasa woko Boadi Madam Catherine for ha ubenyaka aba enti ye totoma etiefo a wono mo tie ye ye friend say so ye nhwe ya say na say ye de wo fa ayarasam a ko na be hu say ye wa asa na mmom ayarasa ankasa no ne fie ene Tawheed Laboratories ya da say papa nti wa woni Madam Catherine de onim ne awon mutumi ye nti Dr. Penny na aba obeka no nti se bia de yaka nyina achi opese ofra wo ma screen na se hwe na fa number no na frɛ wo na ne wo mu ni enkomo me kai wo bie mu nso se nyame yadoma Ghana Entrepreneurship Week no so eno ebeba so ye hwe ni mu se titu be se 2500 de one more ebeba na fe ya ba be launch ye nana Dr. Michael Ejekumado ne Fundamentals of Entrepreneurship book no 1 and 2 also do ho ehemu ebie 2nd May Accra International Conference Center ye hwe ni mo kwan se obeba na ne book bi a meka ye me refisa book na so powerful enti me gene di pa Dr. Michael Ejekumado okaso watro book a mesro pebi na kan na eboa oyade pa na enu achi no 29th to 30th no so exhibition week no ekoso ojato niema bi a wo bi afabra ne mo ho da wo mfama wo ebi a wo so pese wo showcase wo niema ana wo penchemu bi a na just wo de afa number is so 0508 110755 0508 110755 ana 0592409091 na wonem penifo so edi eho enkomo nyame eya adoma yenua be ma CJ ne birthday no baso na birthday we no enyo no nko na opese odie ne mum cerebral palsy for no opese wo mu no won edie nti YOA disability na birthday we ye ne won mo kwa akodie nti bibia wo bia se ye sika se ye ntade se ye diaper se ye nsuo bibia wo bia ye mfa nkoboa mothers a won mo ewo cerebral palsy kwada yi ebi so oba wo bia untumi nya adwuma bia because enkura no untumi nya hwe nti awofo no ana hwe wo mu nti CJ se birthday we dey enye won na busua ne momo pese won YOA disability foe ekokodi nti beka ye ho ne ye nkokire don kire abatan ne wo mai wade chemu sika aniema bia wo aduane emo anwa nsuo bibia fafa number is so 0244 105579 0244105579 momo number wo de toso a yebetimi nso de akwakoboa awofo ene abatan ya won mo ewo mofra bia etisa nene ye birthday celebrant no so yen celebrate won mo afinche ba yeni panyina ne to won tisa ne afia kwa beto won a yeni da no fama won mo happy birthday ko Emma Doris Alakamenu o kaswa nyame nhyiraw nyame ne okese kosisi obe kese from young kase enu abema David our camera department and I wish Doris Alakamenu a happy birthday nyame adom ne nhyira nkoso anya kese ma obapa ne koso asresa Sheila happy birthday nkoma Sheila nso nyame nhyiraw onye okese kosisi obe kese akoma so ebisa de Awurade ma no emram emfam mawo Ebeneza Beche happy birthday senior man nyame ne okese o faunsi mapoma adwaso omo akoma so ebisa de nyina emram emawo and they birthday celebrants and one yenya won so eni nyame hira obi a wa na wudu a woda no nyame ehira mu nyina medidi afia amankwa tamaklo me kona kwasinsia de asemidi ka to so na fim pensem mu so aka ho yada se umre no wadaje nyame hira